الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، والصلاة والسلام على رسولنا الحبيب محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Sulang wano pudi nagu sulang wano bantugan na matatang kadapaled nirku Allah. Lalayon tanu dewe na salawatan sunabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekalian sumi aluinian man salla alayya salatan sallallahu alaihi biha 10 salawat. Sadna tigian sa tao as-salawatan akunin sa makaisa na salawatan sa kanyan wallah sa makasapulo. Dinan ilayaman wa ginawa tanu salalayon tanu wa kapsalawati kunabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad. Mga urip no Allah, bumangnin tanong ko Allah, at taguan yan sa kabarakat, agyang kaiya makampatabandingan. Susindaw o parataya nagusuturuan na ipnupno yan kumararabtano nataro sa sulamba ko mga umurtano na manggasto tano si kuagama wallah agyuto suagama Islam. Iman to mga urip no Allah na yang gugudin tano na sumakapantag kukang bilang atawi kusiringan. Yang gaya kang bilang atawi kusiringan nag-iisa at yakin bilang atawan wallahu subhanahu wa ta'ala kusiranutwan niya maratiyaya mabaluy siran ang mga pipiyay parangay sa mga siringaniran. Nabaluy sa mga mu'minin ang mga bilang tao sa siringan yan. Haluin tanwad yung kutaayat sa kinisuguno Allah subhanahu wa ta'ala kukang bilang atawi kusiringan. Siguriano kaluyatan ron na pangaluin tanong sa sabad ko mga sabda no nabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam mi pantag ko kang bilang atawi ko siringan. Ituro Allah Ta'ala sa suratun Nisa ayat 36 wa'budu Allah wa la tushriku bihi shay'a وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل. التروانا والله سبحانه وتعالى يبيئنيو ودين سنبأنيو سوى الله ولا تشركوا به شيئا
nagudiniw panakutun sa malakbo. Wabil walidaini ihsana, nataro sa piye-piye niyo sa parangay sumbalaalok. Wabidil qurba, na gusto mga dadasigat tunganay. Wal yatama, na gusto mga wataylo. Wal masakin, na gusto mga pobre. Wal jaridil qurba, na gusto siringan at tunganay. Udi na marasid. Wal jaril junub, na gusto siringan ang mawatan. Wasahib bil jamb, na gusto talapda amarani. Wabni sabil, na gusto makakawang salalan. Maurib na Allah, yang kaya piyakat tagini sa Allah, apa piya-piyaan na siyapan tanway sa bilang atawan tanway langon. Paganayro na ni sugu Allah na sukasimbaon, diyan na ni pagampaganay, amadalan sa diyang kaya ayat. وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا. Simbahan niyo sa Allah na pananggilay niyo uban niyo may panakuto sa may tubo. Diyan ka na nakasimba ko Allah na panananggilaan o bumabinasa o kapanakuto. Kaso kapanakuto na duti na nulang-ulang wano simba. Di nang buimialoy si sa Quran ad-dusa adidun iprila wallahu subhanahu wa ta'ala. Yan ang ipaganay ang dalam sangkaya ayat. وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا. Simbahan niyo sa Allah, nagudin niyo panakutun sa may tubo. Ay kadua, nasuka piye-piye kung balalok. وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. Nagupiye-piye niyo sumbalalok siyo. وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ. Nagupiye-piye niyo sumadasagat tunganay. وَالْيَتَامَى, na gusto mga wataylo. Piye-piye niyo sa mga wataylo apiyang adaan sa luks. وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ. Nagupiye-piye niyo pang sudah mga kauyaganian udi na mga lalamak ang mga miskin. Wal jari dhil qurba, naggusto mga siringan ang madasig. Diyan ka na madasig na dua susunanan. Dua susunamanan, paganero namanan yan, ang kanana siringan na madasig na susiringan kaatungan na yung kabu. Ikadua manan yan, nasiringan ka amadasig ang makapagubay sa walay mo. Wal jaril junub, nagususiringan ka amawatan. Mana, adu mambu mananan, mawatan ko katutungan na yan, matag kasiringan, o di na mawatan mereka ang makakukota na malusu walay mo. Wal sahibi bil jamb, na gusto talapda udi na ginaway amarani. Wabani sabil, udi na papipian ka so makakawang salalan ang makakakailangan. Diyuto so makakawang salalan ada tarumang awamal. Di niyan katawan o andasung. Di yan katawan o ang tunay suwan yan sa kapakawaman yan, kusungan yan. Napupipian ko to sa amanan yan, nakapakatunan yan, kusungan yan. O di na siyapan ko to sa di yun ka binasay, di yun ka maratay. Yan.
واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. Simba niyo su Allah nagudi niyo panakutun sa malakbo. Wabil walidaini ihsana nagupiya-piya niyo sumbalalok siyo. Wabidil qurba nagupiya-piya niyo sutungan niyo madasig. Wal yatama nagusu mga watahilo. Wal masakin nagusu mga miskin. Wal jaril dil qurba nagusu siringan amadasig. Wal jaril junub nagusu siringan amawatan. Wasahibi bil jamb nagusu ginawai amarani. Wabni sabil nagusu makakawang salalan. Siaran sa suratul Nisa ayat 36. Mialui Rasul sallallahu alaihi wasallam an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fala yu'di jarahu. Mialui Rasul sallallahu alaihi wasallam asadin sa tao apa perhatian yang Allah aku swalungan amauri nadinian pringa sa suseringan yang la ilaha illallah. Mana ini nasatawa pringa sa yang suseringan yang nadinian maparatiya sa Allah nadinian maparatiya swalungan amauri. Ginan idiyang kaya karinga sa seringan ng bida-bida. Ibaratu o ayamanan yan nakatutulikan ka kusiringan ka. Nakaringa sa uto sa siringan. O di nasukap pumagantaan ka kusiringan ka. O di nasuayamanan yan na akapukulodang kaon. O di nasuding kaon di ka pakimbuno. O di nasukap lalabading kaon sa mga rasik. O di nasukap labiting ka si kulalan apukitan yan. Udi nakapakasimpitan kakulalaan ay pugukit yan. Udi nasuayamanan yan nakapumakattanugan niyo si po mga katuruyo na gusto o mga buni-bunian kualay niyo pagpakaamanan yan na pagpakanansi ko katuturuga kiran na gusto kadudukira. Na biyangkay na madakal sa pisusun akaringa sa ako siringan. Sad na tigo Rasulullah sa paparatian yan sa Allah uswalungan na mauri na dinihan na pringa sa aso siringan yan. Wa an Abdullah bin Umar radiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma zala Jibril yusini bil jar hatta dhanantu annahu sayuwarrith. Ya panutul ya Abdullah bin Umar apitru Rasul sallallahu alaihi wasallam mialalayon dunatigian asu Jibril na ipupungusyatian rakan sukapipi ay kuseringan dia nialwe Rasul sallallahu alaihi wasallam mialalayon din na umanon makauma sa Jibril na ipangusyatianon si Rasulullah so kapipi ko siringan. Panginsanaan yan ko Rasul at pipian so siringan. Hatta dhanantu annahu sayuwarrito. Taman sa miya pamikirak na tigo Rasulullah aso Jibril na pakapungwaris niyan so siringan. Mana? Amin ipagarangan Rasul sa diyang kutu akadak lagi panginsalaon Jibril sa kakapipay ko mga siringan na miya pamikiro Rasul aba ando sa Jibril na pagpadunyampan sa makapungwaris maana makapumbagyan ko tamok so siringan ta. Ginanitaman kaya panginsalaon o Jibril si Rasul sallallahu alaihi wasallam nagusto kaya panginsanaon mambu Rasul si ko mga mu'minin sukapipay ko siringan. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتق المحارم تكن أعبد الناس قلقن قاتقين منهي أتق رسول الله قلقن قاسلان ونفتي برغن ما حرام kama balwi katau abarasul baku mga manusia. Allahu Akbar. Wardi bima qasama Allahu lak. Amanan yan nakaswatan ka. So nganin inibir ka wallahu ta'ala bagyan ka. Amanan ini naubas ka na kawasaka. Nakaswatan ka tu ugay nakalakon ka sa Allah. Ubas ka na miskin ka. Nakaswatan ka pnuto. Nakalakon ka sa Allah. Salin sa inibir ka Allah. Ukuran na mapiyasa, ukuran na margum. Nakaswatan ka pnuto. Kagyuto na adna hikmar o Allah. Kaswat na ka tigo Rasulullah. Sinibir ka Allah. Kamabalwi ka. Kawasa mga wasak ko mga manusia. Wa'asin ila jarik takun mu'minan. Nagupiya-piyain ka sa siringan ka. Kamabalwi ka at ito mu'min. Ginani suka piya-piyay ko siringan. Na makagugunan na adiyang kaya hadith. Saya manan yan na ukituto. Akabalwi utaw ang mu'min. Allahu Akbar. Manan yan na sutaw ang mapiya. Iparangay sa siringan yan. Nagyuto na karinoto sa kanyang na mabugri paratea. Susiringan mga urip no Allah na tuluan ang susun agyang kanan na siringan. Tanudan tanway agyang kaya tulo susun na siringan. Maganero na siringan na jarun lahu haqqun wahid huwal jarul kafir wa haqquhu haqqul jar. Pagana siringan na siringan ada na kabnariya na satiman. Diyuto siringan akafir. Ay kabnariyan na sukabubaluin na siringan. Na isa-isa kabnar at sukabubaluin na siringan. Ikadua, jarun lahu haqqa wa huwa muslim. Lahu haqqul jawari wa haqqul muslim. Ikadua susuna siringan na siringan adui kabnar. Diutus muslim. Na dua kabnar yan na sukabubaluin na siringan agus sukabubaluin na muslim. Ikatlo susun ko mga siringan. Jarun lahu talahatu huquqin. Jarun lahu talatatu huquqin. Siringan atlo ikabnar. Wa huwa jarun muslim. Sabab sa kanyan na siringan na muslim. Du karabatin. Nas kanyang penatunganay. Na kabnariyan na sukabubaluin na siringan. Ikadua kabnariyan na sukabubaluin na muslim. Ikatlo kabnariyan na sukabubaluin na tunganay. Nagyanan itlo susun siringan si kukia payagon wagamatan wagama Islam. Gianan iman to mga urip ng Allah natugalin tano sa diyang kutu kang bilang atawi ko siringan. Si ko kita kang bilang atawi ko siringan na pagampaganero. Nasusiringan ka na makipungginaway kaon. Makipungginaway kaon na pagusaran ka sa mapiyapa parangayan. Miyaloy mga ulamatan, ayakatipiyay ko siringan na igira manuto as kanyan na margunun so kawiyagan naugupan ka sa katagwir kanyan sa kawiyagan. Ikadua, na igira niya kinanglan yan so kasumbay niyan raka. Sa ayamanan yan na gasto niyan, nasumbayin ka sa gasto niyan. Ikatlo, naubag ka suwat tamargan, nabantala na kaskan yan. Ikapat, naubas ka niyan, kasuwat ayamanan yan, ubas ka niyan, kataling umay sa magpiyatutul. Udi nalimuun Allah.
na sila-sila ang kaskanyan, nagupakilayan kau na kiyabubayan kamambu. Ikalima, naubas kanyan kesakit, nabuntalan ka. Ikanam, naubas kanyan terima Allah, na pangpadga sa diyang kutu, akapat kayong tayo ngiron, udi, natamang kukindulog nun kukuburian. Diyanan, rupa na diyang kutu, akapipiyay ko siringan. Ikadua, adab, udi na kang bilang ataw, nasuka po ng gilaing kasabang ka, maringa sa susiringan ka. Api ang turunun din at iklasya ng karingasan, na penanggilaan kau bang kamanggulaw lako siringan ka. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا والله لا يؤمن والله لا يؤمن والله لا يؤمن قالها 3 مرات قالوا وما ذاك يا رسول الله قال الجار لا يؤمن وقال الجار لا يؤمن قال الجار لا يأمن من جاره ببوائقه أمانيني نبي سفا رسول صلى الله عليه وسلم سفا قدنا تيان ku Allah kadir maka para tiaya nakiasuinya man wallahi la yu'min nagupusapa akod na tiyan kadir maka para tiaya sutaw nakiasuinya man say katulo at tiyan apsapa akod ku Allah kadir maka para tiaya sutaw niya katlo niya na makasuy nasabnaran niya sa mga sahabat. Tanto niya na inilot ang kutwa kya sipayan ko Allah. Niya katlo niya na makasuy at yung kananaketiruan niya noon sa sipa ko Allah sa didin makaparatiya sa tao. Qalu wa ma dhaka ya Rasulullah, napitiro mga sahabat na anto na utu ya Rasulullah. Natigyan aswatigyan susiringan adid melinta da mukarnaw siringan yan ko karatayan Allahu Akbar. Dito susiringan ang kutay ni sa Pau Rasul sa miya katlo. Maringasaan sa siringan yan. Di na natigyan susiringan adid na pagkaguan ta susiringan yan ko karatayan. Nagyan na natigyan itaw adid na pagkaparatiyan. قيل يا رسول الله إن فلانا تقوم الليل وتصوم النهار وتتصدق وتؤدي جيرانها بلسانها فقال صلى الله عليه وسلم لا خير فيها وهي في النار. Itirusi Rasul sallallahu alaihi wasallam amataan na diyang kutabubay suwatigen manaya diyang kutamitiro adna tigen abubay mapasangi ka tahajud nagu mapasangi ka pamuasa nagu barasad ka ugaid na pringasaan yan susiringan yan sa kisabab ko mga katiro yan. Itiro Rasul sallallahu alaihi wasallam ada dun akapi amada dalamun kasaban-saban na rin apa kadug magnanan ko neraka. Allahu Akbar. Bara puasa, bara tahajud, bara sadka, marata yungar sa silingan yan na pitero Rasul at tabuskan yan dun neraka. Wakilala, inna fulana tusalli al-maktuba wa tasumu Ramadan wa tatasaddaq وليس لها شيء غير ذلك ولا تؤذي أحدا قال هي في الجنة نيني سفمن رسول الله أدنى سقط أبو بي بيسم بيان سليم وقت نقو دينيان دي پوسان سو رمضان نقو سكنيان نديس صدقة نددنا مليانا سلق وسن na yamala na dinian peringasaan suapian tawataw natigyan ahifil jannah dina ni pakatarus ko surga
Allahu Akbar. Pangurip no Allah. Ilain tanwa diyang kutu. Tantua beramal agubay. Maring asaan sa siringan yan. Natiyang kutu Rasul at tabus kanian neraka. Ilain tanwa mampu. Adiyang kutu ababay. Matengkay kasimbak wallah. Barasam yang berdin sa 5 waktu. Naguayad niyan di kapamuasa na igirabu Ramadan. Nagudisid kasap keganian. Nadapda mga amalian. Ugahid. Nadaban yan keringas ataw. Na tiyang kudu Rasulullah. Asis kanyan pakatarus ko surga. Gianan maurip no Allah. Padepan akan bilang at tawi ko siringan na diyang kutu akapasibariron igira manutu ang mga ratas sugal bakyan. Ganan isi kumasaw Rasul sallallahu alaihi wasallam na adna miya si siringan na yan si sa Madina si sa ingad Madina askan yan na Yahudi natanto niyan apagkararangitan sunabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam umandan na kumasok absimbayang Rasul na alangan niyan sulalanay pagukit yan kung pagabdasan yan nagyang kuto at liyalayon yan dunuto at parangay niyan harap-harap yan ito sa ubon misusung sunabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam katawan dunuto Rasul nagyang kuto'y pagalang yan noon na amanan yan napasabar nuto Rasul sallallahu alaihi wasallam minsan panapagkarganan sa kapugalangin yan na di niyan din bisabaran sa taman sa miya kay sa alungan na danyan mauma so inya lang yan sumiyongon sa Rasul sallallahu alaihi wasallam na diyang kutuway ni sa yano ino mapipya ginawang ka natigyan adi mapipya ginawa ko kapkasakit ako inong kakatukaw yap kasakit ako natigyan ada ko katukawi ugay nakagitigyan akyal pasan kamalang suy pagukita kan nigirag pagabdas ako namya pamikirak na buanda at naminisinudra ka sabab sa diyang kutuwap kabubayan kau tuwagalabak tutur dun kau tuwagalabak na inungkapan kalpasi at naminisinudra ka namya ratagin ako kamay-hamay na pasakit ka nahakarakan sukiban talangkor ka kaya sababan dinuto sa kiarata ginawa adiyang kota Yahudi nagusto kinisindit niyan kumiyang ang gugulawlan yan ang miyawna nataro sa ini pag-Islam yan dinuto sa mipiya mag-Islam Allahu Akbar mana ini nagirapis sebaran ka susiringan ka nakapakay asikuryan ito na makapiyabod ni parangay udi naming ginawain ka sa titwa kang ginawain umiyang gulaw lang. Ayamanan yan, nadyang kanan, akarataw siringan, na si kumasaw Rasul sallallahu alaihi wasallam, na sa kataw mama, apipuno niyan ko Rasul, amiyang karataratay siringan. Natigo Rasulullah sabarka, nagyang ko tamis sibarden, namiyang kaumapuruman ko Rasul, at tigyan namis sibara ko ya Rasulullah, na danyan binaganakan, natigyan na sibarka dun, namisibar man sa kanyang nadadunggunak sa siringan yan na sumyong puruman ko Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na pipuno niya man akarataya na sa siringan yan natigo Rasulullah paninimuka na sulanguhan mga kasangkapan ka natimuang ka narantarang ka sa diyong kutuwa kalamalama pasagadan ng siringan kautu na may kusagadan kanyan na baka niyan diisi na diyang kutuwa miyan inimuang ko sa katawa mama na ini parada niyan si kulala na ipugukitang ko ta siringan yan so mga kasangkapan yan na sulyagad sa siringan yan natigyan na anda kayo niso natigyan tugalin ako sa darpa sabab sa pangangalian akong ubakor kami suwa-suwa na miyatid na nasasabaran akong saka na anta di makapasilawa na tuwalin ako ba din sa tadarpa. Nyarata ginawang ko ta siringan yan na miyaturuyan ahay siringan akong
nakasui kada nasi kualain ka ingin kakan sulang-ulangun o parangayakan nagusugal bukakan apo keringasakannya. Yutu wasiat Nabi Tanwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam ko mga ratay siringan. Seberang sirang o bakalo-kalo na turun sirang buwallah. Pada pensakang bilang atawi ko siringan naso kapambugiron sa pamamagayang igira kailangan yan. Amanan yan nami panutulanan Ibn Abbas wa an Ibn Abbas radiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laysa al-mu'min alladhi yashfa' wa jaruhu ja'i' knabat itu mu'min sutaw among usog nasusiringan yan nakatawan yan dun askan yan napagkaor. Allahu Akbar. Aman ini nasuka pumbugi sa kawiyagan po siringan. Suka pesirete kiran si kurisi wallah. Na ini suguan ng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apesireting kasusiringan ka kuy priski ka wallah. Bata bula boron digida katawan kaaskan yan nakaraganan sa kawiyagan. Siap li Rasulullah sutaw kenapin na mauusog na pukur so siringan yan sa kapupubri. Laisa al-mu'min alladhi yashba' wa jaruhu ja'i' nabatitu mu'min sutaw ayamanan yan na lambalambuan sa Panginoong kanyan o di na mauusog na susiringan yan na nakatawan yan doon na pukur. Ikalima, akang bilang atawi ko siringan na diyang ko to ayamanan yan nakapabuging kaon sa miyugop kaon malagid sa Panginoong kanantakat at piyang tunonon galubok sa katuro na diyang ko to inisuguto Rasul sallallahu alaihi wasallam. فقد أوصى رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا ذر الغفاري قائلا له يا أبا ذر إذا طبخت قدرا فأكثر المرق وتعاهد جيرانك أو أقسم بين جيرانك هاي تجين من أبو ذر إجرا تجين تمين دقا نفقد أقلين تجين من سسواو nagutigaring kaon sa siringan ka, nagumbagi-bagi ang katigyan po mga siringan ka. Mana ini nagyanan din so kapangapdi sa siringan kung ipantag ko panganangkan. Ikanam, nakambilang atawi ko siringan, nadyang kutuwa ka pakauunaan ka, si kumaranir ka siringan ka. Mabubaloy sumaranir ka siringan ka, ayang kapagunaan ko kabuging ka po mga siringan. Naguayang kas kanyan pagunaan ko kasiyapang ka nagusukit pangapdiin kakiran. Yuto'y miyaloy Rasul sallallahu alaihi wasallam. Siku hadithu Aisha radiyallahu anha. An Aisha radiyallahu anha qalat, قلت يا رسول الله إن لي جارين فإلى أيهما أهدي قال إلى أقربهما منك بابا. Ini isu Aisyah radhiyallahu anha. Ada rupa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Pitru ak natigyan ya Rasulullah. Ad natigyan na dua siringan akon na antay pagampagan na yung paganak nun. Natigyan na yung pagampagan na yung paganak ka na sumaranir ka supaytaw niya. Manin na ya pagampaganay asipon ka asiringan bumbugan ka asiringan na sumaranir ka supaytaw niyan yang kota maranir ka supaytaw niyan na yamano to na sumaranir ka suwalay niyan margan mambu amay kulpalpas na ka din susiringan ka maranir ka na pupumakalampas na karuo kumangawat na siringan dading ko nabugan sa magaan susiringan kaamaran nila. Agyuto sumyalo yung mga lokstanong ayat itu pagari na susiringan. Ayun yung pagaring ka at itu mga tanraka
amisong sakar genang kana di kanian kumabalaga. Nasusiringan ka mga urip no Allah, na mapunadamagkap na kumakanian kumabalaga. Ikapito, akam bilang atay ko siringan na sukasiapang ka si kubantugan yan na gusto tamukyan. Allahu Akbar. Pelindingan ka sa bantugan yan sa ubab pa kayo. Nagupelindingan ka sa tamukyan sa ayamanan yan na ubab ka binasay. Anil Miqdad bin Al-Aswad radiyallahu anhu قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه ما تقولون في الزنا قالوا حرام قد حرم الله ورسوله فهو حرام إلى يوم القيامة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن يزني الرجل ب10 نسوة أيسر عليه من أن يزني بامرأة جاره. Ini Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam sa mga sahabat yan. Antunay mapturo iyo sa ikukasina. Tigira na ya Rasulullah na haramanan. Ahiramu Allah ako susugu Allah. Nagyanan na haram sa taman sa kabangkita ko dunia. Napituro Rasul sallallahu alaihi wasallam. Aswad tigin manay sukasina yung mama. Si ko sa pulo abubay na may ayamanan yan na malbudun sukasiksa ono Allah Ta'ala adi sukasina iniyan si ko babay ko siringan yan. Allahu Akbar. Udi na isama na ito na suayamanan yan nakasina yung mama si ko karuma o siringan yan na mala udi na mapana di kasala adi sukasina inian ko 10 abu bayak na banyan siringan. Allahu Akbar. Ginan talundugun Rasul sallallahu alaihi wasallam at tigina ma taquluna fi sariq antuna mani maptiru iyo ko kapaman ko natigina na sukapaman ko na hiramu Allah gususugu wallah naskanyan na haram. Napituro Rasul sallallahu alaihi wasallam asuka paman ko yutaw ko siringan yan na mapunod sa tama na mapunod adi suka paman ko yan ko 10 mga walay. Dinan kaya pakipagadati Rasul sallallahu alaihi wasallam ko siringan. Ikawalo akapagadati si ko siringan na diyang kutu kap musawiriron ko siringan igira kailangan sa musawir. Miyalo yan ang Rasul sallallahu alaihi wasallam haqqul muslimi ala al-muslimi sit idha laqitahu fasallim alayhi wa idha da'aka fa'ajibhu wa idha istansahaka fansah lahu wa idha atasa fahamid Allah fashammidhu wa idha marida fa'udhu wa idha mata fatba' janazata. Mana ini nanyalu Rasul sallallahu alaihi wasallam ayaqabnar muslim kuda taryana muslim nanam susun paganayron na igira niya balakyan na salam niyan udi na igira inimbitar kaniyan na terimaan ka udi na igira niya kimusawir ka nap musawiran ka agu igira niya kabbaan ayabiyan tugyan su Allah na tasmit na ka nagu igira niya sakit na imbuntal ka nagui gira niya tay na emanan niya na indulog kasi kukuburian. Gena ni mahubaluyang kananak kamusawiri ko siringan sa emanan yan na isa ng sadyang kutanam susun ahak ko muslim ko datarya na muslim. Naigira sa siringan na kailangan sa musawir. Nading kaon panganuhuni sumusawir ka. Ingaon panganuhuni so emanan yan na mafia si ko lalag ka na gusto pamikiran ka sa kapakaslang yan sa maliwanag na gusto katuunan yan ko kita mafia na gusto kaluwagiron igira manutua kararganan na gusto katabangin kaon sa musawir igira manutua di mangilubas sa lalan akapakasong yan si ko maliwanag. Ikasiyaw mga urip no Allah
Ayamanan yan nakambilang at tawi ko siringan na suka pananang gilay ron o bangkas kanyan nitulak. Ayamanan yan na pananggilan ka o bangkas kanyan kaputuli sa gagaw o di na bangkas kanyan tulakon sa dingkay pitiray. Niyaloy Rasul sallallahu alaihi wasallam la yahillu li muslimin an yahjura akhahu fawqa salat يعرض هذا ويعرض هذا وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. Dikepakai si muslim at ibu Rasulullah ibanian tulakan sodatarian udina pagarinian sa kasubraan sa tulugoy adisilan di makambalaka na petilisan ang kaya na petilisan mambuisa disiran ditilisa disiran disilaya disiran disilga wa khairuhum alladhi yabda'u bisalam. Ayam marani kirang ku Allah nasu ipunguraw niyan muna sa salamian. Ginan diidin pakain Rasul iba kasubray sa tlugoy bangka ditbitirain sa pagaring kasapantag sa rarangit bantag sa katutulaka. Ayam yan na makambala ka pano na pasilay ka sa mambu. Ayat itu nasa din sa makaunar kanu manguraw ko salam apang pinanian supdian nagyutoy marani ko Allah subhanahu wa ta'ala. Ikasapulo akang bilang atay ko siringan na sukabubayain ka ko siringan ka sukasusuat kaon ko siringan ka. Niyaluyan ang Rasul sallallahu alaihi wasallam man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir فَلْيُحِبُّ لِأَخِيهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ. Sadin sa tawa titua perhatian yan sa Allah agus walungan na mauri na kabubayan yan sa pagarin yan sa datar sa kapagkabubayan yan sa ginawa niya. Mana ini naknabayamanaw na upamasa bitarun ka na ipumasang ka mampususiringan ka. Udi naknabayamanaw to na yamanan yan na pamuko ka sa kauyagan niyo margasiyo na ipumukong kamambusos siningan ka. Ding ka ito magaga. Ugayit na yamanaw ito mga urip no Allah. Ang kuta kabubayan ka sa pagaring ka sa datar sa kabubayan ka sa ginawang ka. Na yamanan yan na sumapiyar ka na mapiya ko padagkat. Na sumaratar ka na marata ko padagkat. Kinan iyong ang mga luksano ang makayon sang kuta katuro Rasul sallallahu alaihi wasallam. Pagadating ka supadka kapiagadatang kanyan na pipikirang ka sumasakit ka na masakiton mambu na sumapiyar ka na mapiyaw na mambu aginan isindadan o kukumano kapakapupanta-pantagong gijinaway. Mga urip no Allah isang kaya masay man to na miyalin subetad na miyawat din sa mga tao sa ikukambilang atay ko siringan madakalada na sisiringan ako mga ingad at taman din sa miya kakakalok sana siram nadasiran din makambibisitay. Allahu Akbar. Madakalada na sisiringan na at taman din sa yamanan yan na minibulog din sa mga idadiran nadasiran din makakikilala yung mga ang tawasiran. Madakalada na sisiringan na adit ni makambabalaka na dinyan din nakatawan o anto na imaw ulalaw siringan yan. Uri na ayabot pilay niyan na susiringan yan na babalantingan kapag uwitan si kukubur. Dan yan din may bantal ko kapkasakit yan. Dan yan din makai pukarang niron. Nagyang kanan adat taranan na miyawat tadunanan si ku agamatan wagama Islam. Mga urip ng Allah. Madakalad ni man to sa masa ini. Ayamaran yan na sisiringan na. Amya magadapat siran din sa kukumaan, kadairan din puparwai, sumaitwalo pa apun-tapantaginiran. Kaya kasimpitan wisa siringan siringan yan, na dinyan pakalawangan si kulalanay pukit yan. Diyanan na miya kambubuno sa sabad, miya katitidoa sa sabad, sabab sangkot wa parangay wisa, pagpakasimpitan yan sa siringan yan. O di na palabadan yan sa mga rarasig sa siringan yan. Nagyang kutu nakaringa sa ano to amala nararang ito to Allah subhanahu wa ta'ala. Udi na madakla siringan akagya kawasa nakatutulungan yan so siringan yan ro
na manan yan pakanganganinan na miya kada-kada-kada na dinanding gulaw lang makaring sa sangkutuwa siringan yan na pobre. Minuminus na so siringan yan masimpitun so kawiyagan na isagad-sagad yan nun adyang kutuwa kawiyagan niran na din yan bumbugan diyang kanang akawiyagan uri na panganangkan sa Panginoon na igiraman ito bugan kaon so siringan ka nagkapakait na pakilaing kaon so kinisuldian ko alaing ka na ino kambugan kaon buto si Koreano to ugay na may kapipikir na kading kaon bumbugan na pananggilaing kauban yan kataw di so isuldo ka ang mga kawiyagan ko alaing ka isuldo ka apanganangkan ko alaing ka kakagya marata ginawa niyan kabanian din na pagkilay ay pagpangarik kaon na dingkong bundawagan si Koreano to na mga urip no Allah isa na bilang atawan ko siringan adyang kanan akapamangan ng kanan si mambusi sa lungan na mauri na miyaloy wallahu subhanahu wa ta'ala ay sa dun ko miyanga ulog si ko narakasakar na sa mga kaligod sa siringan yan yanan imiyaloy wallahu ta'ala sa Quran sa kapunutulan yan si ko mga tao ko narakasakar ma salakakum fi sakar qalu lam naku minal musallin walam naku nut'imul miskin inisiyan siran umya makasurga ay mga tao si ko narakasakar kanu ay maulog sang kaya narakasakar na inisumbagiran na kagyas kami na kami sa sambayang sa dunia nagwi kadua na dami pamagana sa mga miskin ko mga panganangkanan ginan mana ini nagyutri kaya dumpungiran si ko narakasakar adi sila na pisasambayang natarusada mga gagawiran ko mga siringan niran Allahu Akbar badan na pagpangabibinasa sa mga panganangkan niran na diranong siretan sa siringan niran badan na pagpangadu sa mga panganangkan niran na diranong dogan sa siringan niran diyang ka na mga tao na miyawat tadnanan si ko agamayran miyawat tadnanan si ko paratiran ko Allah subhanahu wa ta'ala amiyalo itano kagiya ako na ba mu'min sa tao amaw usog na susiringan yan nakatawan yan doon na pagkawar la hawla wala quwwata illa billah maurib no Allah miya kay salungan na sa Rasul sallallahu alaihi wasallam na diyong kutuang ganat sa walay na piyanginsanan yan si ko Aisha ya Aisha uba ko kay pos na pakisumbalin kasukambing tanong na tigo Aisha away ya Rasulallah so kay pos Rasul sallallahu alaihi wasallam na piyakisumbali Aisha sukambingiran na kagya masumbali sukambing na pimbagi-bagid no Aisha sa taman sa ayabon niya lamboon ko Aisha na subusos kinyan adap na sa puyan na diyang kutan niya ko mas Rasul sallallahu alaihi wasallam na pitro yan ya Aisha inum ya sumbali so kambing na tigin na uway ya Rasulallah ugay na pimbagi-bagi akan ko mga siringan na dede na barakatan ron niya lamba arwar pos kinyan adap asa puyan inalga na kala sa Rasul sallallahu alaihi wasallam na tigin na ya Aisha paledun niya lamba inunta busos kinyan manan yan ang kutawang ang Rasul na din kararata ginawang kaya Aisha alam mo na minipamagayin kaon na eraktanon niya lamba alam mo na minipamagay kaon minipamagayron ko mga siringan tanong nag-YouTube eraktanon na paledun niya lamba eraktanon ay abuwa daw malamba na sotigin suskinyan manan yan ay aburita naron rak na sukakan tanoron YouTube mga ungang Rasul sallallahu alaihi wasallam si isang kutuwa manan yan nakapumbugi ko siringan asalin sa kipantag kaong ko siringan ka kung anin asad kang kaon nagupamgayan kaon nagyutubuir kasi kutamu ka Allahu Akbar yuto mga urip no Allah igyang kaya manan yan nakasisiringan sa masaiman to na indugtan ay si kumaso o masaw mga sahabat
na manan yan na isungkad tanwai kuguna na urk tanu Allah aku susugu Allah o kapiye ko seringan kasabn-sabn din miawat tanrun si ko mga insanaw nabi tanwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam madakalat di man tuwa seringan ayan yang buti ulik su seringan yan natutulik niyan din ko gagawi daw tutulik niyan at yung kutuwa bantuan niran menangiran sa anda manaiki babaw menangiran tutulik niyan su seringan yan kumakan ditariran nagusuka kaniran naginan nalango na tawa matulik na tamaganta nalango na tawa tamaganta na yamanan yan na makatipo ginan amrak-rak sana napaparangayan agyang kanan ada taranan upun ka tutulik ka din susiringan ka na di mati na mapumaganta ka na upun ka pumaganta lalayon susiringan ka na di mati na kasig ka na tamang sa matipong ka din susiringan ka ginan ni Rasul sallallahu alaihi wasallam na miyaloy niya na diyang kanan nakasig iyakum wal hasad فإن الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب pananggilay niyo sukadungki amatana sukadungki na puknian sa mga pipya mga amal sadatar sa kapkenaw itagun ko kapkenaw apuy ko itagun Allahu Akbar yang ko takapkenaw apuy ko itagun nadamati namin balwi su itagun na umbi na manan niya ng siyang brandu namin ipayapat na din na tiyo na nun nadatar to suwa malamapya aya pupakatutungon na sukadung kinagusukari nagusukapakatipo dadi natawa makatipo abu diya matipo niyan na diya ginawa niyan sakya turun Rasul sallallahu alaihi wasallam tima ma'na aya manan yan nasa tawa kumalot sa kalot apagulog niya nun supdiyan na di niya nun din maulog kaya maulog yan nun na diya ginawa niyan Allahu Akbar Yenani panginsana na mirkano so seringan at pipian tano sa mga seringan tano mga urip no Allah sa suwaswat tano ko Allah kasiram panikabaluya saksi tano sa alungan na mauri asa din sa tawa saksi ano seringan yan na mapias kanyan nagkasanaan yan dito pakasurgayan nasa din sa tawa saksi ano seringan yan amaratat kanyan yung maratay ulaula maratay galabak nakiasanaan dito pakanarakayan Urip no Allah, jaibu so pagarinyo, nagulaki nyo, anta kaloksiyo si kwagama Islam. Ay sa kung mga ulama nyo, agumiyaw na, agubernador sa isang kayaran na tinua aranaw, maanalanaw del sur, ada salakaw, arwar kial-alim, Bashir Manalao Mustaqbal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.